What's up guys, nandang si Ngoy na sim sa channel ako na welcome back once again. Tupa na video explain kan bolding jo hi ahile The Secret of Titanic ai. Titanic film hi na vet kha te di wahin hinla chung changa secret khat aumin mi hlom chan bu aina la ya hi secret em. Titanic za siam na $7 million alu nin hinla Titanic film siam nan $200 million alu ne. Hi Titanic siam nan 14 years alu nin hinla sim chai masak ngwin mi khanin hi Titanic sa far journey a tui khang le na thalu ding hei ti le khabun ana sune hi koi tabang hen jeng wem Titanic's ocean na hla na more than 100 years aling tai hinla kum tam pi che bangai pidinga tu chana ha kai do lovham hi chlaya secret thu khat min nanga javin ama sa pena ship owner JB Morgan hi Titanic ship hi tui no za hla ding hi adei a hi chokla plan hin ship ni anei hin Titanic le Olympia hin alet anyau ki bangel hi hinla Olympia hi tuila hla na ding chance tam ta jin amin hi Titanic sa in a far journey ki panachon a business arrival mi khat Titanic tol din koin hinla Titanic I chanam che javin ama ong ki le ki tai aji chu aman tui no za hla ding ani het hi je in chuzong le agel banga plan te kitu in hi Titanic chu tuile na salut tai chuzovin aman insurance in sumtam ta kila do e hinla hi secret hi tu chan ge ya a he mi hlom chabu hin la je chan chu achom thailanga explain kain bol na hin apana ko na zone chan in ngai pi ozo se chung an bon chabni ka ki pa e hi ta banga secret hidden kin explain jing ding hi tai long se te in please like, share and subscribe. Thank you very much and thanks for watching. Peace out.